chỉ bài vét qua khi tu lệ ngay là tu rong te in in du sakna chỉ bài cần buộc lệ vét cái châu tuần lai hiền Aizawl Municipal Corporation AMC corporator le thok tu te tan thil za thak top kho ka thenga thok tu te le corporator te hian za na chang hra takang mo Guwahati High Court Aizawl bench chuan bong kon le dur tlang in kar kong pui kama Aizawl Municipal Corporation AMC in sak phalna le lei lai phalna apek te athia sak mia mai bong kon le dur tlang konga in sak le lei lai chung changa Indian National Trust for Art and Cultural Heritage in Touch Mizoram chapter convener rin sang hanen takin Guwahati High Court chuan PIL adonga Guwahati High Court chuan bong kon tu dur tlang in kar konga leimin wanga saumoto in thu boi asiam sakba ka AMC in sak phalna le leilai phalna apek ta chu a cancel sak ngalani Guwahati High Court Aizawl bench chuan leiminin lir thei vei wak le mi hring nun phung ati boi thu ata langa Mizoram Sarkar le AMC helai konga construction work ti ani lo na atana ma anna lo hi amak hlea ram 60 degree aya oya AMC in sak aphal hi thil makani heng in sak te hian environment a ngong ani ba ka helai che vela chengte hi din mun hla oma adin tirani ati High Court hian in touch convener in PIL athelu mangin thu boi asiama chu in touch le chief secretary Land Revenue and Settlement Secretary UDNPS Secretary Home Secretary Aizawl DC Aizawl SP le AMC Commissioner te in khin na turani bong kon le dur tlang in kar huam chunga AMC leilai le in sak phalna apek to ta chu Guwahati High Court Aizawl bench chuan a thir ngala in sak mek te po a chhawng khat an la pum lo chuan ti tom ngal turani Aizawl DC le Aizawl SP chu chol kan hei chungin bong kon le dur tlang in kar konga in sa le leilai ten an chol san lo chung chang High Court a report thelu turin a hriat tirani High Court thuthluk na awang hian bong kon le dur tlang in kara AMC changa phalna mu ta tan po in sak le leilai phal ani to lawa AMC phalna alo pek to in omzia ani ta lo ani AMC in sak phalna apek zong zinga in chhong khat po la sa zo lo te list thelu turin High Court chuan AMC a hriatira court thu pek hian leimin tur vena ta na na tho ero a huam lo thungang hemi chung changa pu mal som zuala van chong tun laya thang thar journalist zinga mithiam le athu soi ngai nom tak maina dur tlang le bong kon in kar kong AMC ina phalna ape le Guwahati High Court ina a cancel sak chung chang a react na video ngai nom zet mai hi kan thlir chhun zom dona thlir tu le ngai thatu ten a top thlenga lo ngai thlatluan turin kanan som hal bok chu ani tun ka chowa hianin thutluk na lian tak mai dang pakhat ko tina asem a omboka hei apoi mo khop maya hei Aizawl a hianin bong ko le durtlang in kar kong hitun ma chon kong trep tet lang thina lai zau an ni ta nuwa hianin kum enga ma chen chu alai hun lai te tin han lai zo hlim te pon leimin awang har san na te po alo thleng to thina amaro chu chung te chu kan par tlang to a kong nuam tha tak kong zau nuam thang reng tak mai kan han nei ve ta a chuti lai chuan tu nai a hianin he kong a hianin har sat na kan tok chho ta a chumi chung chang a chon ko thianin khilaya leilai awanga tun for pui chunga leimin awanga har sat na kan to anna sat awangin High Court hianin he thila hian shomoto in hemi thu buai va the lut tu ran pa po omlovin ti na ni chu ama thu in he thil hi mi puite khoi thil him na khoi thil ani wangin ama thuwa thu buai ziak lutin tiang chuanin order masa asiam nga la chu a order ni hi kan soini som pariat thlasari sangni le som ni pali tun kar chokha ani ti kha kan soi masa a ti chuanin heta hian court order a hian chiang takin aron langa hei tuna hianin monsoon season for pui kan thleng meka heta hian
mun sang sanga leimin te po athenga abikin helai kong chawa hian petrol pump tur nia soi lai awangin lei amin na sa chu chu kopang omsa laya kha nasataka lai ani awangin ti kha aronta langa ti chuan ko thian in newspaper report sang tele anma ni kot ngei poina judge te ti na niang chu mit nge ya anmu atangin tiang hianin he thu buai hi aron ziak lo ti hi aron ta langa chuta chuanin aron ta lana chu helai kong chowa hianin oi tak mai ani chunga hetianga lai ani hi master plan for Aizawl Vision 2013 kal ani chuta chuanin degree somthum paruk aya oya chuanin insak lo le khatianga hmalau lo kha turani chutiang tur chon in zirti turani ti kha khalai khan tarlan aloni to chungin hetianga hmalak ani hi amak leni ti hi kothian an soya tin helai kong poimo zia hi kotin aron soi boka helai hi helai kong hi kon puile Aizawl in kar kalna ani sai rang kham rang lama khami road kalna ani thute anron soya tin chu baka helam sai rang le kham rang kong lama hi em maya tuna hian driver hemi motor te khal zin vei wak te chuanin helai sai rang le kham rang road hi achiat awangin he kong hi anzo nasa bongkon le dutlang in kar hi ti chuan kon puya an chuak thla theina chuwang chuan kong poimo takani ti ko thian aron soilanga tina bikin dutlang road helai dutlang le chaklam sipir te po anianga khang ho te tan po khan a hel na kong hi heta hianin zuang tuilama umma se helam kong po hi achia ina kwal em maya tiang khan an soi chowa tin ko thianin state le AMC te state sokal le AMC te aron khak han tila mizo tong kam dikaniang chumo state government le state sokal le Aizawl Municipal Corporation te hianin hetianga bongkon le helai in kar kong mi puite ta na poimo tak kong poimo tak ni si hi state government le AMC te hianin helai harsat na thenga hi angai tu tok lova chuwang chuanin court chu heng ngai tu chung hian mi pui interest public interest alen awangin court chu tuna hianin aronin rol tani ti hi para 4 hen chiang takin aron ta langa tin para 5 hianin helaya kong sir tuak oi pang taka in sak ani dante chung te chu in sak phalna chu AMC na phalna apek te ani dante aron ta langa tin helai oi panga helai kong puya hian chaklam mo thanglam mo hi degree somruk chuanga oi te ani ti hi alang reng ani ti ko thena sei bokka heti chunga AMC te na na tho helaya thil sak in emo khatiang chi sak phalna an pe hi amak leni ti hi ko thianin aron soilang boka tin helai baka hianin he thil thleng helai kong chho dutlang kong chho chungchanga harsana thlenga hian intact Mizoram chapter kanti te ne na changa lekha andon thu po ko thian asoya hemi lekha hianin helaya bongkon le dutlang inkara kong lai kati kong sira thil lai ani awang hianin landslide leimin le leitol hetiang he lau thonom takin aw mek ti te lekha hian alan thu te tin tuna malak na kal chho mek hianin chu harsat na lau thonom taka loading sa to chu ati na sat zual thu te lau om le zual din muna adin tak thu te hei ecosystem kanti thleng po environment kanti hei anung cha zong king lai a che vela nung cha zong te nen po cheng te tan po a him lo thei dan le chung te po chu an mang pha vek thei dan tu te tin chu baka master plan for Aizawl Vision 2020 volume 2 para 5.3.1 chuta chuanin heng slope oi pangkanti degree som thum paruk aya na sa hi chuanin in sake mo khatiang chi khati lo turani ti tarlan ani bokawangin chung te awang chuanin helaya kong chho oi lutuk ton tona in emo khatiang thil dang emo han sakna tura leila emo khatiang malakha a him lo dan te intact Mizoram chapter Aizawl ne na tanga andon thu te ko thian asoi boka tin hei baka hianin single bench
hemi go ti high court tho aizol bench single bench tho hian ni som ni pathum thla som pakhat sang ni le som ni pathuma khanen heta hian UDNP le revenue department le AMC te chu bongkon le dutlang leitan hemi inkar kong tuaka hianin hemi in sakemo khatiang construction lam chiemo tiakha ti chungchang khanin phal tur ani le ni lovakha zir chiang tur ani karenga heta hian ziak chot lo ma se khatiang khan kotina thupek alo pek to thu heng UDNP revenue department le AMC te nena hian thupek alo ti chho to thu te po ko thian an ron ta lam boka heng thil te ni wang hian ko thianin he ta hian thu boi zelu tualin aria chu chuan respondent kan ti ho tur te po kha ron tlar thla thlei ya ti chuan petitioner anga chuan intact Mizoram chapter le kha thon tu court nena le kha thon tu kha petitioner anga anan da ani anga tin chuta chuan respondent tan chuan chief secretary Mizoram te tin revenue secretary revenue department secretary te UDNP secretary te home department secretary te tin Aizol DC te Aizol SP te hemi AMC Aizol municipal corporation te khang ho kha respondent in soifia tur iti mayang thuboya an vakhin tur lama khan itiang khatiang khan da turan ni ti kha an ko thian soya ti chuan heng zong te hi respondent zong te hi hriatir na helmi chungchang hian pek ngal turan ni ati ti chuanin hemi chung hianin ko thianin thubuai an ngai han ngai tu chok tak tran ma po hian tuna hian thupek lai lo khau tak mai ati chuaka chuta chuanin construction malak na thar reng bongkon le durtlang inkara hian kalpui to lo turani amai ro chuchuti lai chuan in lo sake mo lo ni tang sela first floor a floor khatna lo zo to ani ero chuan kha chu chun zom thei ani anga chutiang ani lo chuan floor khatla zo lo khang adang zong kha chu avain ti top ngal vector ani ti chuanin petrol pump tura soi khami sakchung changa po kha avain ti top ngal vek ri turani ati tin chu ba ka thupe ka hi zom ani nge yam ti enfia turin thupe ka siam ngala municipal commissioner te DC Aizol le SP Aizol te chu kar ni chunga kota affidavit he luta he kot thupek zom ani dan hriatir turin hriatir ngal boka high court hian tin chu ba ka chuanin heta hianin construction hantia khan khap vek ani rual khan hemi leimin zertur venna angchi retaining wall angchi emo khati angchi ero khachu tho kha aphal thunga ti chuanin hei baka hian helai kong a hian bongkon le durtlang inkar kong a hian AMC na in sak phalna emo khati angchi zong alo pek to zong a kha kasoyang khan a chhong khatna sa zo to chin te ti lo chu adang zong bulatan lo te pon yang chu khang zong kha engeni ti top lai lok ti mela malato lo tura da lai lok captain abeyance ti in khatiang khan engma mathar lak tori lo tura ni ti hi kothian thupek an chuale bok ani ti chuan hei hi august ni khata he thuboi hi kothian ngai to chun zom don ani ole tungkar chowa kotin goti high court Aizol bench na thutluk na order poimo tak mai asiam te hi mipui te point kan hriat a thain ka ria high court in min thut chil to a tuna hian mipui ta na thil poimo sarkar laka kan be se mo sarkar ina ati tur ati lo angchia te po hian mipui ten kan pan phak me kan tol chunga court a high court to ni ti te po hi kan hriat a tuling ka ria chu ti rual chuan kuwa PIL chungchang te po ka soyang khan PIL thelu to piwan ram chuang ite au kil puma fakaten fak oma chutiam bok chuan ukil tam tak mipui van tlang ta na rombol na thin lungpua hetianga thok thin thanem tak Mizoram in kan nei boka hengte kan van nei ma chuti rol chuan mipui te poin he thila hian court high court kan kot kai to ni ti hi ria in kan dik na le kan chan vo sarkar la ka tang ani emo da thil dang la ka tang in ani emo hemi hai chuaka kan dik na chan vo kan hum hal theina turin kan bul maya kong ka kik phak leka
high court kan neya hei tu na po thil poimo tak maya mi puite ta na poimo ani ti sia in thu buai the lu tu san pa po lovin dur tlang le bong kon in kar chung chang a po court in thu pe khau tak ron so in thu buai an nge ni an ziak lut iti mayang thu buai an siam ta a heng te hi mi pui chan nan court hi nget takin ading ti te po hi lo lan na nin ka sia awan nei thak tak zet ani khang te kha tun ka chowa court thil thleng langsar mi pui te na kan riat ve trul ania ka riat awangin kan soi vele por ani chu